Pelo di ile tsa thulana, Letona Motshekga le yena a hlabeha. Dikamano tsa hae le Makgoe di qadile ka 2009 nakong eo ka bobedi ba neng ba kgethwa ho ba letona la naha la thuto le la profensing. Angie o re Makgoe o fetotse thuto profensing ya Free State. So I'm able to say to Tate, you know, Eastern Cape is doing a very good project on mother tongue instruction. Tate will quickly run and learn and say, I am going to piggyback. Other MECs will say, MEC, I see you are doing this in your province. Can we come and study? So he used to go and visit provinces to learn from them, and provinces used to learn from him. Mosebetsi wa hae o tsebahetse naha ka bophara ke letona la nako e telele la thuto profensing ya Free State. Tlasa boetapele ba hae, province e ipabotse ka makgabane sephethong sa sehlopha sa matriki makgetlo a supileng. Matona a mang a thuto a tlotlile mosebetsi wa hae. Some of us we are very new in this portfolio of education. MEC Tate came a long way since 2009. And all of us, we landed in his hands and he was coaching us, he was assisting us. Balelapa ba re ba ntse ba leka ho amohela ditaba tse bohloko tsa ho lahlehelwa ke Makgoe. State Tate Makgoe lapeng mona la ha Makgoe ene le motho e mong a bonolo haholo. Ene motho e mong a ratang ho bona motho e mong le mong a tswela pele. Ene le motho e mong a lakaletsang hore motho e mong le mong e be motho ya nang le bokamoso o batsi. Ene le motho ya dikeletso ka mehla le matsatsi ha o dutse le yena. Makgoe o ile a tuma ka sutu ya hae e tshweu eo a neng a atisa ho e apara ho keteka tlholo. O ne a apara sutu ena ka mehla ha keteka sephetho sa sehlopha sa matriki. Matona a profense le ona a ile a mo latela. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.